bam 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 digigi bam bam digigi bam 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 digigi bam bam. Engkau tepak beluk terang bulang si bawa martabak bam digigi bam bam digigi bam bam. Martabak melo kak lo meli melo kak meli. Apa mau beli? Masih lengah. Melo kak mak dek. Beli mak palik. Mau beli apa? Mas, buka pesan martabak coklat keju 1 sama terambulang spesial 1. Salah top buka play mas. Martabak spesial 1 terambulang rasa coklat keju 1. Oke, siap. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Thank you mas. Gigitin pigi. Gigitin. Kamar tebakku, angkat tangan belaku, dewa mandrei, jolo sapa tahu, angkat tahu wita. Agan api kau. Jolo wak depe. Aja malaga. Woi, aja malaga. Oke. Ciciti. Angka martabak, angka terang bulang. Gigi. Ye. Agro naseng. Dipiji merti. Padahal anu. Oke guys, saya rekomendasikan penjual martabak dan terambulan, dijamin enak, mantap,
gurih, dan manis. Tempatnya di Jalan Jenderal Sudirman, depan lapangan tenis atau depan toko mawar. Oke guys, video ini hanya hiburan semata. Jika kalian suka video kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Pandal ada guys. Oke guys, jangan lupa dicoba. Amin kami tepak bulu si bapak. Martabak.